Sopoćani, Žiča i Studenica su biseri svetske kulturne baštine, a opet Srbi o njima vrlo malo znaju. O Deževskoj dolini, kraj Novog Pazara, odakle je poteklo najmanje 6 srpskih vladara, Vukan, Stefan Prvovenčani, Vladislav, Uroš, Dragutin i Milutin Nemanjić, u široj javnosti se ne zna gotovo ništa. Odgovor na ovu apsurdnu situaciju pokušava da nam pronađe novinar i publicista Nikola Trklja. Danas u Srbiji, ako izađete na ulicu i upitate neke od prolaznika o Brozovom rođendanu, o danu mladosti, o štafeti, o kući cveća, gotovo sam siguran da će bar na jedno od ova 3 pitanja da dobijete iscrpan odgovor. Pričat će vam da je u kući cveća sahranjen najveći sin jugoslovenskih naroda, da je na tu sahranu došao ceo svet, da je omladina iz cele Jugoslavije danima nosila štafetu kako bi je predala na stadionu Jugoslovenske narodne armije za rođendan drugu Titu. Ako ih upitate gde je rođen Stefan Nemanja, koliko se srpskih kraljeva krunisalo u Žiči, ko je ktitor Sopoćana, sumnjam da ćete da dobijete neki odgovor na ova pitanja. Stefan Nemanja je osnivač srpske države i većina ljudi jeste čula za njega, ali malo zna recimo gde danas on počiva. Zatim, 7 srpskih kraljeva krunisano je u Žiči. Mali broj ljudi je otišao da vidi jedan od najznamenitijih, kako i najznamenitiji srpski spomenik iz srednjeg veka, manastir Sopoćane. U 19. veku, pre jedno 150 godina, jedan ruski putopisac, kad je obilazio Stari Ras, otišao je do Deževske doline. Zabeležio je i ostavio za sebe dragocena svedočenja tamošnjih seljaka koji su ga uputili na određene toponime. Recimo, kažu, kada idete ulicom prema uzvišenju Sokolica, taj put se zove Carska ulica. Taj naziv je ostao do današnjih dana. A ako produžite malo dalje, vidjet ćete mesto gde je bio zamak cara Dušana. 1/4 sata hoda odatle naiđete na sudsko selo. Mesto, odnosno prosorije, gde su bile odaje u kojima su Nemanjići sudili i presuđivali. To samo pokazuje da su tu nekad stolovali Nemanjići, drugih tragova nema. Danas je u Deževskoj dolini otkrivena samo crkva, odnosno temelji crkve za koju se pretpostavlja po nekim tumačenjima da je tu održan Deževski sabor na kome je kralj Dragutin predao vlast kralju Milutinu. Drugih obeležja u toj dolini više nema. Deževska dolina danas se ne nalazi ni na jednoj turističkoj karti Srbije. Nema ničega što bi ukazivalo da je to mesto gde je rođena srpska država, odnosno dolina u kojoj su stolovali Nemanjići i mesto gde je rođeno čak 6 srpskih kraljeva.